ubukwe bwari bwitabiriwe n'abasitari benshi batandukanye bagiye bakomeye. So tugiye kuba twagaruka ku nkuru yari kugenda itrendinga hirya no hino, ariko iyo ni udushya twaragiye turangwa n'udushya dutandukanye, aho Ishimwe Prince uzwi ku izina rya Denet wo muri Juda Music yarushinganye n'umukunzi we Souvenir uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyabaye mu bukwe bwabo byatunga abantu benshi. Reka tugende tubivugaho kimwe ku kindi. Njye mugiye kubona muri iyi video nitwa Uwiragiye Dani, ukande subscribe ufungura inzogera hatazagira video n'imwe igucika. Reka tugende tubigarukaho rero. Ubwo rero aho ubukwe bwabereye, impamvu bwavugisha abantu benshi nimwe tugiye tuvuga. Ubukwe bwabereye muri Garden i Rebero, ahantu hazwi hakunzwe kubera ubukwe bwiza, harafite isuku nyinshi. Bwabaye kuri iyi tariki ya 7 Ukuboza 2025. Umuhango rero wo gusaba no gukwa, ibintu byose byari ku rwego rwo hejuru. Imyambaro ya Derisi rero yagiye ikurura abantu benshi, ya buri wese na Souvenir yasaga nk'umwamikazi. Wabonaga yuko ari umuntu usa neza ku buryo ku rwego ruri hejuru. Rero bwateguwe gutunganwa neza, bwagiye gutungura abantu benshi batandukanye, bavuga bati uyu munsi ntusanzwe, umunsi wari agatangaza. Rero uyu mukobwa nuko mwagiye mubona amafoto agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Aha niho ibintu rero byatangiriye kuvugisha abantu benshi ku bukwe bwaje gutaha n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Mu byamamare bigiye bitandukanye twavugamo nka Knowless ari kumwe na Ishimwe Clement, kuko bose bari babwitabiriye, bari bahari. Rero Uncle yari ahari na Neringabo, Platini nawe ntago yahacitswe. Andi umuntu nawe yari ahari, na niwe waririmbiye mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Victor Rukotana nawe yari ari umwe mu bitabiriye uyu muhango, n'abandi benshi rero muri showbiz mu Rwanda bagiye bahari muri ubukwe bwagiye buba uyu muvandimwe. Buri wese rero yavugaga ati, buri wese agendaga avuga ibye. Ibisubukwe usanzwe abona event y'imboneka rimwe, kubera ko byari ibintu bimeze neza, cyari igitaramo gishushe. Rero Souvenir yabanye uburyo n'urukundo rwabo rwari ibintu byiza. Ariko noneho abantu benshi bagiye bibaza Souvenir uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze bite ngo urukundo rwabo rugere kure. Rero bivugwa ko inkuru yabo yatangiye mu buryo butunguranye, ariko ntago wenda ari amakuru yizewe, ntabwo tubizi neza. Ari ibintu by'urukundo bagiye bahurira ku mbuga nkoranyambaga, baganira ku mbuga nkoranyambaga buhoro buhoro. Inshuti ya nyuma baza kugera ku rwego rwo gufata icyemezo gikomeye cyo kuba barushinga. Ibi byose rero yerekana ko urukundo nyakuri, cyangwa se urukundo rutagira imipaka. Ahari hose ushobora kuba wakundana n'umuntu mukaba mwarambana, cyangwa se mukaba mwasazana bitewe n'ahantu mushobora kuba n'ahantu muhuriye. Nyuma y'uko rero ku mbuga nkoranyambaga hahise haba impaka zigiye zitandukanye. Hari abavuga ko Deris yabanye umugore umushyigikira mu bijyanye n'umuziki we n'ubuhanzi bwe. Hari abandi bavuga uburyo ubukwe bwari bwateguwe ku rwego rwo hejuru. Abandi bagiye bavuga ku bijyanye n'imyambarire Dr na Victor Rukotana, ukuntu bari bambaye, n'ibyamamare byari bitabiriye ubu bukwe. Amarangamutima ari kuri bombi, rero wabona ko ari ibintu byiza kandi bishimishije. Mu by'ukuri rero ubu bukwe bwa Derex na Souvenir bwabaye kimwe mu byabaye bikunzwe cyane muri 2025, kandi buracyavugwa kubera ko ni byinshi tukibona, ni byinshi bakitugaragariza. Turagerageza rero, tanga igitekerezo hasi kandi utubwire ukuntu ushobora kuba wakiriye ubukwe bw'umuvandimwe n'ibyamamare byagiye bitaha ubukwe n'imyambarire nuko byari byifashe. Ngiye mwari muri kumwe muri video nitwa Uwiragiye Dani, ukande subscribe ufungura inzogera hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Turahari kubahereza amakuru gatanu kuri kagenzi ka Travis. Turabakunda cyane, bye bye.